silandelayo kwi-social media. Isonto leshumi nesithandathu emveni kwePentecost. Inkonzo yethu ke iyaqalisa ephepheni 104 eincwadini zethu zokuthandaza. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Makubongwe uThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Usuka kuThixo ezulwini, uxole ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo kumkani wasezulwini, Thixo ngubawo ongamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho, Nkosi Yesu Kristu okuphela konyana kayise. Nkosi Thixo mvana kaThixo, wena ususa isono sehlabathi, senzele inceba. Wena uhleli ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu. Ngokuba ngwewedwa ongcwele, ngwewedwa oyinkosi, ngwewedwa ophezu konke, Yesu Kristu nomoya oyingcwele, ebuqaqawulini bukaThixo uyise. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekutyhilekeni kwazo zonke inhliziyo, isazela kuyo yonke iminqweno, ongenako ukufihlelwa nto, hlambulula ingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumlela ngomoya wakho ongcwele, size sikuthande ngokufanezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufanelekileyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba, Kristu yiba nenceba, Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nowesibini umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Kule mithetho imibini ixhomeke kunye nabaprofeti. Masivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo. Siguqile. Thixo ongamandla onke, bawethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sikonile ngetyala elilethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangako esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngentlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke, oxelela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, antlolele izono zenu, ankhulule kuzo, aniqinise, anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze icollector lanamuhla.
Generous God, you provide even for the dissatisfied and the grumbling. Teach us the ways of your justice and lead us to practice your generosity, so that we will live lives worthy of the gospel. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Phulaphulani izindaba ezilungileyo ezimenyezelwa ngumvangeli uMatewu, isahluko samashumi amabini. Siqala kwisahlukwana sokuqala. Kuba ubumkane bamaZulu bufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni waya kuqesha abasebenzi bokuya esidiliyeni sakhe. Akavumelana nabasebenzi ngedanariyu ngemini, wabathuma esidiliyeni sakhe. Ephume malunga nelixa lesithathu wabona abanye bemendaweni yembutho bengasebenzi. Wathi nakwabo, hambani nani esidiliyeni ndoninika okusukuba kufanelekile. Bahamba ke baya. Wabuya waphuma malunga nelixa lesithandathu nesithoba, wenza kwangokunjalo. Ephumileke malunga nelixa leshumi elinanye, wafumana abanye bemi bengasebenzi. Athi kubo, yini na kuba nime apha imini phela ningasebenzi? Bathi kuye, akukho bani osiqeshileyo. Athi kubo, hambani nani niyesidiliyeni niya kwamkela okusukuba kufanelekile. Kwakuhlwa uthi umnini sidiliya egoseni lakhe babize abasebenzi bamkelise, uqala kwabokugqibela ude uye kwabokuqala. Bezile abo beqeshwe malunga nelixa leshumi elinanye, bamkela elowo idanariyo. Ke kaloku bakuza abokuqala baya kwamkela into engaphezulu, nabo bamkela elowo idanariyo. Beyamkele ke bamroqela umninindlu besithi, aba bokugqibela basenze ilixa lalinye. Usuke wabalinganisa nathi, thina sithwele ubunzima bobushushu bemini. Waphendula ke yena wathi komnye wabo, wethu andiboni ubungavumelananga nam ngedanariyo yini na? Thabatha okwakho uhambe. Ndithanda ukumnika lowo ugqibela njengokoko ndikunikile ngako. Akuvumelekanga na ukuba ndenze endikuthandayo ngokukwam? Iliso lakho likhohlakele na ngokuba ndilungile mna? Ngokunjalo abokugqibela bayakuba ngabokuqala, nabokuqala bayakuba ngokugqibela. Kuba baninzi ababiziweyo, ke bambalwa abanyuliweyo. Ivangeli likaThixo eli. Funani usimakade namandla akhe, nifune ubuso bakhe njalo. Ihubo 105 verse 4. Egameni likaNkulunkulu sendodana. Amen. Ivangeli lanamuhla, ivangeli elivusa umoya wokudida. Ivangeli elithi ma we-unionist usheshe uyibone ipart kwi-Labor Relations Act ekuthuma ukuthi uyodefenda abasebenzi
kwisivini laba abafika kuqala. Ke ngithe mangibheka ngilifunda nje okokuqala ivangeli kwafika kumina umbono wabantu esijwayele ukubabona thina abanye eceleni komgwaqo. Sekukaningi ufike ubone kunabantu abayisiqongololo eceleni komgwaqo. Labo bantu basuke bevuka ekuseni emakhaya beze ukuzoma kule point benesifiso nethemba lokuthi kukhona ozoma aqoshe omunye nomunye amphe umsebenzi. Now ibe siba khona into ethi uma ngabe kungazange kuze kube khona okukhombayo akusize ngomsebenzi kwazi kwashaya izikhathi zasemini izikhathi zamalunch, kuyeke sekuba ukuthi hayi noma ungagoduka ubuye ngelinye ilanga uzozama, ngoba isikhathi esiningi ngendlela esazi ngayo akekho umuntu oqashwayo ayoqala usuku ngesikhathi selunch nangale bese kudlulile lunch. Kodwa ke uJesu la kule parable esifunde namhlanje usibonisa something ehlukile kunesijwayele, ngoba yena mayikhuluma ngeindaba ezivela ezulwini, ngakho ezidinga ukuthi ufike kwespace lesithize ukuze umuzwe ukuthi uthini. Kodwa elapho uphinde enze umbono ngezinto eziphambi kwethu ukuze kube lula thina ukuthi sihlanganise indlela umyalezo awufuna ube ngayo uthi. Siyayibona ke amandla kaNkulunkulu ewaveza phakathi kule parable, but avela ngendlela edidayo nangendlela engacaci. uJesu ukhuluma ngomnikazi bomvini oyewaphuma ekuseni ufike walanda abasebenzi bazosebenza ensimini yakhe. Waphinde waphuma futhi ngezikhathi zasemini, waphuma ntambama, waphinde waphuma nangesikhathi sokugcina sekusele i-hour luphele usuku luvalwe abantu bakhokhela. Ngesikhathi ke ephuma oqala uphume laba hlangane nabo abathathe oqala base bavumelana ngokuthi uzobakhokhela inani elingangodanariyo for umsebenzi wabo abawenzile ngosuku. Abalandelayo abazange bathembise inani kodwa uthe ubathembise ukuthi uzobakhokhela okufaneleyo. Malishona ke ilanga sekuyisikhathi sokubakhokhela ubiza induna uthi khokhela abasebenzi kodwa uqale ngalabo abafike kokugcina ensimini. Uyabakhokhela kumase bakhokhela abasebenzi ubakhokhela udanariyo. Laba bafike kuqala ngokubona ukuthi naba befike kamuva bethola udanariyo, okusho ukuthi thina sifike kuqala sesothola ngaphezulu. Ngoba ngikhona lento ukuthi sazi ukuthi ngoba thina sesisebenze kakhulu shuthi sesingcono kunabanye, ngaleyo ndlela kumele sibole kangcono. Kodwa embusweni kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu cha mina emehlweni nami niyafana. Ngaleyo ndlela whether wasebenza iminyaka emingaphi lo usebenze izinsuku ezingaphi, umvuzo mase siya kumbuso wasezulwini uyefana kuthina sonke. Bakhalileke aboqala mangabe sebekhokhelwa udanariyo ukuthi bona balinganiswa kanjani nabafike kamuva. Okuyinto ke yenzekalayo emphakathini yethu ukuthi ngaso sonke isikhathi sinento yokuzibona thina esikade sifikile endaweni ngisho emsebenzini ukubona ukuthi abantu abakade bafika bahlale be curious ukuthi i-payslip yalo muntu osanda kufika ithini, uhola malini, ngoba ngeke azahole ngaphezulu kwethu thina kade sabakhona. Into enjalo ke ikhona isisho esithi umona usuke esweni. Into enjalo ke idala umona. Umona ke uyasihlupha ngoba usihlukanisa nomusa kaNkulunkulu. Usenza singaboni uNkulunkulu asipha kona ngoba isikhathi esiningi mawunomona unomhawu ubheka indaba zabantu. Ubheka osibanibani ukuthi banani ukhohle ukubheka okwakho. Uze ufike kwipoint la ubona khona ukuthi hawu usengazabe naloku ngoba futhi akafundile nakangako nje, ngoba siyamazi ongafundile nofundile, siyamazi ofanelwe nongafanelwe. Kodwa into ekumele sikhumbule ngomhawu ukuthi uncisha thina ukuthula phakathi kwenhliziyo zethu. Usenza thina sihlale sinintukuthelo, sihlale sindo umthwalo. Ngaleyo ndlela sisikhohlwe na ukubona na ukubale zethu izibusiso ngoba sibhizi sibala izibusiso zabanye. Njengamanje ku social media sihlala khona siscroll Instagram yena uzokushaya kumese kubeke phansi ngoba
umuntu present impilo yakhe ngendlela afuna wena uyibone ngakhona. Bese uyavuka umhawu ukuthi usengaze azofika kuleya ndawo kanjani mina ngakaze ngifike. Ugcina uphila impilo enenzondo, impilo engenako ukwaneliseka. Kodwa kuyadinga ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onothando. Uluthando yena kuqala. Usithande thina singakamazi, singakamthandi. Uthi uJohane lapha yena ku chapter 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Ngoba akufunayo uNkulunkulu ebantwini bakhe ukuphila okuphakade. Ingakho elethe indodana yakhe emhlabeni ukuba izofa ifela thina, sihlanzwe ezonweni zethu, sikhululwe ebubini bethu ukuze sikwazi ukuba nokuqonda siubone umuso wakhe okuyisifiso sakhe ngathi. uNkulunkulu ke bazalwane usilande endaweni yobumnyama wasibeka ekhanyeni. Usilande endaweni yokuhlupheka wasipha izipho ezahlukene, wasipha konke esinako. Ngoba I think it's important ukukhumbula ukuthi konke esinako sikuthola kuye. Uye wasilanda ekoneni kwethu, awangasibuza amacala ethu, kepha waletha indodana yakhe ukuba ibethe lesiphambanweni sisindiswe thina emacaleni ethu. Siyamcela ke ngalesi sikhathi ukuba asivule amehlo kamoya, asivule inhliziyo zethu zivume ukuzwa izwi lakhe, simkhonze ngenhliziyo zethu zonke, ngezinhliziyo ezigcwele ukubonga. Egameni likaNkulunkulu ise indodana nomoya ongcwele. Amen. Siyakholwa kuThixo onye uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi inye uYesu Kristu okuphela konyana kaThixo owazalwa nguyise kwasephakadeni. uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso luvela kolukhanyiso. uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise zonke izinto zenziwe ngaye. Ngenxa yethu thina abantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kamoya ongcwele wazalwa intombi uMaria waba ngumntu. Ngenxa yethu abethile emnqamlezweni ngemihla kaPonti uPilato weva ubunzima wafa wangcwatywa, ngomhla wesithathu wavuka ngokwesibhalo wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kukayise, obuye sebuqaqawulini ezakugweba abahleliyo nabafileyo. Ubukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kumoya oyingcwele, inkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa esukiswa kunye noyise nonyana. Wathe
Katolika laba postile sivuma ubaptizo olunye lokuxolelwa kwezono sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakadelisayo. Amen. Masithandaze siza usebenzisa umkhuleko ephepheni 109. Njengokuba i-Eucharist engcwele siyenzela ukuphakamisa usuku lukaThixo nomkhulelo ngenceba zakhe, masithandazele ibandla lakhe likuKristu Yesu, simthandazele nabantu bonke ngokwemfuno zabo. Thixo ongamandla onke, bawo wethu usezulwini, owathembisa ngonyana wakho Yesu Kristu kusiva xa sithandaza ngegama lakhe, siyayithandazela ikerike yakho ekulo lonke ihlabathi ngokukodwa le-Diocese of Natal, uVicar General uNdabezinhle Sibisi kunye no-Archbishop wethu uThabo Mokgoba. Yiphe ikerike yakho amandla okuvakalisa indaba ezilungileyo zikaKristu, wenza ukuba thina nayo onke amaKristu simanyane ngayo inyaniso, sihlale kuye eluthandweni lwakho, sizilubonakalise uzuko lwakho ehlabathini. Nkosi, ngenceba yakho siyabulela bawo ngemveliso zehlabathi nangobuhle balo. Benze bonke bayihlonele indalo yakho, ubenze amagosa afaneleyo ezipho zakho. Nkosi, ngenceba yakho sithandazela abasezinkathazweni, ezinsizini, abasweleyo, abagulayo, nabakweyiphi na enye inkwaleko. Benze bakhaliphe baphiliswe bonke abanenhlungu, babe nethemba liqinileyo eluthandweni lwakho. Nkosi, ngenceba yakho bawo nenceba, yamkela lemthandazweni ngenxa yonyana wakho umsindisi wethu Yesu Kristu. Amen. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu ekhasini ephepheni 116, unikezelo lwezipho. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinesonka sisinikelayo, isonka esinikezwe ngumhlaba nesenziwe izandla zomuntu, kuthi esisonka sisonka sobomi. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu, futhi le ndebe yindebe yosindiso. Masibusise singcwaliswa isonka newayini. Sive bawo wasezulwini, uze ngezwi lakho nangomoya oyingcwele usikelele ugcwalise esisonka nale wayini, khona ukuze naso sibe yisakramente yomzimba negazi enexabiso lonyana wakho uYesu Kristu Inkosi yethu, owathakotha isonka nendebe waze wathi eli ngumzimba
kwami ligazi lami. Masilungiseleleke ukwemukela ngokomoya. Zolani ke ngoko nazi ukuba mnandi uThixo. Nkosi thulisa onke amazwi enhlizweni yami ube ngokwakho kuphela. Ibonge inkosi mphefumulo wami ungazilibali zonke izinywe zayo. Ngakho-ke nangaso lesikhathi ungasho lamazwi ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Sondelani ke nizokwamukela umzimba Nkosi yethu Jesu Kristu awunikelela nina negazi lakhe alokhisela nina. Mamukeleni ezinhlizweni zenu ngomkholwane wonke. Ulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla konke uphakade, siyakubulela ngokusonda kwakho ngezimfihlakalo ezingcwele, umzimba negazi lonyana wakho, umsindisi wethu Yesu Kristu. Nangosigcina ngobabalo lwakho size emzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo obudlelwano obungcwele. Size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngayo Yesu Kristu inkosi yethu ohleliwe elawula kunye nawe nomoya ingcwele emnye uThixo ngokungolo naphakade. Amen. Sithandaze kanye sithi bawo ongamandla konke sizinikela kuwe sibe lidini eliphileyo sibuye uYesu Kristu inkosi yethu. Sithume kulo ihlabathi ngamandla kamoya ingcwele ukuba siphile sisebenze ukubonga nokuzukisa. Samukele isibusiso uxolo lukaThixo ogqitha konke ukuqonda. Magcine inhliziyo nengqondo zenu limazi umthando uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ngamandla wonke uyise unyana nomoya ongcwele ibe phakathi kwenu ihlala nani ngonaphakade. Amen. Phumani-ke ngoxolo nithande nikhonze inkosi egameni likaKristu. Amen.